tu kamu ong cuai pi dan mengkong ni dekat jingmaya. Iba hagan ni kesan sinem oh ngamye nya dekat jing siang surong ong de ye ne bon ika. Henry de perchango ye jan. Te de mano tu nok emeli. U ye jan ki pai ba. Wa siang thu ye ye ku pai ba. Te to jing perchang nga jan kamar yo pi ni ram ong pi tu. Tene te dau ki pai ba e ki jing chania u jingmaya bat yogi. Ya ke jing Krek stom kejing perchan ge yang hari ni kesan sinem adalah. Ki kam yang ki wasak dang saateng mama ki hari ni kesan sinem go dep kamu MLA. Ki kam go dang saateng go pendep hila da jawan biang ki hari ni genti. Hari ni kesan sinem ma oh ni ba kamu le dekan mo hi nga war cha pra omo e nga kalat. Nga perchan mo le pha ye kita ai berip. Bat kam tam perchan yo thok bilat ti henry kejing chem yang adang bun ki project dang saateng. Te kamu di UIP ye future ya. Kita hakiter semua dong dawan ni ba. Ya, dekam da TVP senong mo kedua konferensi bon ba cek saateng gambar TVP ke mongot kota spice ki. Balat ar house ne ba. Tadap sinya komen no. Mo ingo yo blind ni gesni dia nya ni dia pendek ni project. Bat hejo ikor le ya ke yang siang shopping complex ke wina ke wa porok ke untuk dukat ke senong dry henry ke lidom jain dia buat angot juga. Tengah haga bor yang ngakau MLA da percang. Kat biye wala bat hejo ikor siang komen na hejing yarap yang besarkar le dia sedang support. Tang nei daw yo wong kwa kontraktor kupre continue ye gakre senge no mada senge uti recall tender ya te ngani kesgi ngakau MLA ngasnya kamram yo ngato nga uan ra poisa nang ustak te kam lede yo biye jing sket kam man kan di poisa de tang wa kontraktor nang kwa kupre cancel yo de law de is kam man kan ni ka issue dang man ko di sang sket ko jing keli bu tham tam jing to je tak ngaku abu jing keli wa dikrung di ar pa prasnem ini kun tedak mo ngau om lagi pai pak mo siapa man go ya cha ngau than tang ni kesan snem lai lu ti yo tengah snya mari tok pathan mok tok wa em betu pandemik ar snem khnai thi wa kan ni bo de ye ka usol ngap om ngapu se jing keli gini gi lok ku chadin ila yang video ar pa prasnem nganai mong ai pi mong apa prasne pi ngai kala tang ke dia san sinem ko dawan nga confident ong pi ngau ye ga usol dia kan issue nei ba municipal yo pi kamu man gini isni de em go po koma gini ginong ikmat ko din yang itip ba di em go po koma tang em percang ye ka upen memang percang ga upen tibi ki daw kani ko problem da free ko daw yap ko chisin ke sni tang em percang tam pi do wai manga ada percang kamu di kamu man duduk negas ni municipal dapat in term of infrastructure, in term of machine, in term of salary, in term of ini magkakaya ko siyang agad municipal kamu man kan. Nga kong ipiila di nga sa sisit nga confident na kanay agad di term of 1,000 sol ko di yung kanilang. Kahijing ito Kam tang nga kau nong ikmat ngayo hey por yung deo burong yung Professor Arsi. Hey ti por le nado tus na marjan kanya naman dadep ya ka building. Te yo mem wai gi ka. Nga ni te daw nga ka di kanti le mem kwa auto ngau chongo le yo te ka hospital usaku. Ni te daw nga full government wa man functional ka. To oh hi por kat to wa bian ni por te ti bai hadir ni tu that could be recruitment yung doctors. Te kamu man hi por dadep pi recruitment yung doctors kamu man kat ni hagi ni gisni buwan teman go fully functional. Kamu man kat la partially man tangwa yuluti ni ba nga kau nong ikmat kwa awon to la delay daw do jing toy ikon yo ga konferensi yo nga nei te daw nga full government go penman ga ni ba sa thu pi la daw ong pi penman functional mentu ye kan ani te daw nga penman functional ga we confident ho hagi ni gijna na man go fully functional hai jing to bi at college mana do sedang sarjana perang ada bukti dalam ti kan dan HM ga education department na port teman ada ni tu dan ada legal order change no guideline ng central government woto umgi di em ga stand alone biat hab em no gi ada em no kat ni dengan BABL dan itu daw idang perdi wadang shift nang borok dang prepare ye ketiga mo ye yang nang ba government college ni kam TV dan ni te kam man kat ni kadang man go under process dan ni ba nei daw yung pandemic arsnem nei tu daw rap delay no tangwa ikat te confident ni wa madem to upoy election ni por yuluti hini gi kanai ku ban to na yo ye bian college ngai kate mangam juba bai pi pat chite salai yo pi pat ba nga ong pi ke juba da em lo pa
Henry ngasnya wo kan te nga apile pa wait lada kan mo biwaro hini Duai konstituensi ta ustad al lada pai di history chadin Duai konstituensi untuk pencuk politician mat kisnya thu hi ko du ka sen chi sen ni pendep ye boni boni ka but ejo ipor le lada pai pi chorim Duai konstituensi ka always habot ko yo em hang sarkar lada ni gitu gi snem budalai waro ginom mat em ka em sarkar kamu man kat NPP go wan sarkar na confident no wa konstituensi hi bai bai yung chnong Duai e gi